Sama kwa babiem ya ka cho se du fia da bia on bedwam na yese de Nkabom Mmere dwumadie ebro ekudu aka konwo abomwo ewo ekrom ne no mo edi nkomo se ne be ya obekire ne ye woye enne woni bagi ho abetimi adjoin se ne bia meka no me suutu kwan ko ba bia make sure se wa join ekuo ya ene osunsun beko na asemitu ochina wanya boafo ena no pen so me wo Golden Club enso e o menchen Golden Club ekuo oh me minim enjoy the Golden Club you so ne say love and unity. Love and unity. Odo any Nkabom. It's Golden Club. Love and unity. Golden Club. Love and unity. Golden Club. Love and unity. Dear go for kwe bai. Ejazi adam so ye hia bi. Ne a ede kuro no bai se ne ye kan akwantuo mu asem. Obre etwa ne akwantuo ne Nkabom enenam. Enti ye hia ye no na ye se ye kan ho bom se ne ye be ya ochina bi asem nti yebenya tichafo benefo se etuo enya tichafo aneto nti 2018 na adwene baaye na yekan ye ho bom ye di djuma bebre e de aboa ye ho ne adasanso na se ne ebre di nkan ye baaye no di nkomo no ye ton ye ho no na ma ye saa kwan no so eboa ye ma afoforo nso ebedwane ye nti ende mpo no ye de afoforo ni bia ba se ye de be kire okay sa ko do from baba nsuo okay eti kuese na da ka e ma ne mema nyina wo yeah also wo insano adwuma aso etimi adjoin ko se be boa boy yes sir asasa wo ye obi a sabi nyensa na adwuma nko a obi a onsa kowa no okay on sere na wadi okay okay you say the Golden Club yeah they can to say use it here what you going to be everybody the map Golden Club a special so beautiful no show na Adom TV na ni beji ho say Alfra be join once ba join Golden Club the man yesungo ne say ye mo abo aho ne ye unique okay ye hwe say activities be ho a yetimi ko ye clean up exercise o ye mental okay yetimi clean ho ma ho ye de efefefe ye obi ho akire no say eyi ebia obi ho papa ho aka ne maami ho aka anase wanye eyi yetimi bo abo aye ho ekwan kitu e be fa so ese mobilize aye de akwa akogya o ama efefefe abadin to ye be awale ye be ye okay ye no ma bebre okay so wo chi ya ni chi ya wa 37 here ya okay 37 a military hospital okay ona mutaye meetings da ben yeah no every first Sunday of every month be okay the every first Sunday of a new month be and we share I say be ko nwure for no for pepe we nim bada na afi so okay ye kitansa na adwuma ne ye doso okay na ho a wo ye adwuma o bang kakra bi but since na adwuma fo no doso ntino ye wo community fa ye wo my advice na ye wo entrepreneurship okay wana obahwe kwan a se ye adwuma no rekofoma obahwe ma adwuma no wa amana ho do na ye wo advices counselors wa advice hen say ebia nyama nkoye ya okay another inya sama obeta wechi say one London or say wa himfa kra mpa obedu wechi na outside Ghana kwa betimi adjoin okay police e wo outside Ghana okay ebimu adjoin yansa na omukọ ebimu nso through mu medium na mo de maaye na nso adjoin okay eti se me pesa me join ya meye dey o pesa join ya easy eno an say ye se ye kan ye no the basic criteria an say on sakwa no wan kasa otumi video ho na otumi ko like oye adwuma asa adwuma o man na mamra agiatum asa ye wa de pamfu wom hairdressers wom ye eyi ni adwuma ni na aka teacher wom tell them on ya shawo for no eja kwesi wo kura wo the last time I buy you catch us say come on tienne come on also ye adwuma Ghana mamra agiatum okay yeah ye out ya tas out ya tas na ma for okay eti pesa me friend na ma be no betimi afrem wo so o pesa o friend na journey a o be free 0554 18 13 44
Se number no so be mame. 0554 0554 18 13 44. It's win number obetimi afre na wa join it. Obetimi afre yen secretary so number. Na treasurer ene watiare na chi kakra wa ntimi amba. Mo so na chi akwa yo. Okay. Ere ba senti se wunya asem a ekun beboa. Asem tu a wenye obi am na gina wachi. O kan asem di ama. Ene omu aso amotum sa friend nim difo beboa. Ebe kasa kire mo. Apomden entrepreneurs. O mo dwede ye amodi. Na se na school kan matino. Se wiase aye adesua. Okay. Nti bebia wa ese usua ade. Okay. Yese emra no echewa enim se menim ye engine wo ho a na usua na wo trewa kwabam sa afese ye wo asofo so ye asofo bom fireman na mun na no bom na no mu de me na me wo ho iri ya kwesi senti body club e na no pay young bi ka kai so amiako na hebe na wanten ke pese presentation kakra ma why official o kan ya humba cho anyone want from family say I do work for family why but mama 30 seconds we let mo akati here ibra but so na 30 seconds na yes oh nice enti eja sani ya obe kan ya hu ni nti ya sha wata but I think wata e ba jo so ko na wata so baka na ma no tu dwane free na join e ko de empato so tu kwano wan join a etina me yen some training ti ma join Ghana Journalist Association. That's right. O chine bi asem tumia menim se anya hwe kula sem twefo nkabom ko be sore akasa ma me ba wonsu a wodi dwa a woni ko bi asem tuwa ho na be kan de ama be dwam ni yare ma sa no pe so jebre na hwe yakra